Sifiso Mkwhanazi ankaditalusa zvichitevera tshumelo ya maitele a u talusa vhahumbulela. Zwa zwino Sifiso thaidzo yawe khulwane ndi khotsi yawe vhane vha humbela upfi vha songo tsha mudalela zwichitevera uri vha khou ṱoḓa uri atende mulandu. In the accused J7 state that the father of the accused is barred from visiting him until finalized this matter, but the accused not able. Madzhistarata wa khothe yo vari Sifiso una pfanelo dzoṱhe dza uri a songo daleliwa. It cannot be compelled because it will be useless. It will be a futile exercise to have such a confession. Please, people, that is very sensitive. Accused still has his right. He is innocent until he is proven guilty. Katlego ra swetse u bva kha dzangano ḽa vhane vha rengisa muvhili uri miraḓo ya miṱa yo kwamea vhukuma musi vha tshi vhona muhumbulelwa. The two family members that I spoken outside the court, they couldn't contain because of they've been wanting to see the suspect, and some of them were like, is he that small, you know, because they thought, you know, sometimes you can say 20, but when you really now see the face, like he's just a boy, but how can he do this to our own? And then they couldn't contain themselves. So what we have to do is to make sure we give them a private space so that they can mourn. Vachimiswa cha vhuchuchisi vari vachilindira mvelelo dza DNA dzavo vafu vane zvitumbu zvavo zvinochinyara. Va NPA vari vaḓiwanedzana na beli musi Sifiso a tshi ḓo vhuyela khothe nga ḽa Furarunthihi ḽa Tshimedzi.